Imati Smart TV danas velika je lagoda. No šta ako imate neki stariji TV kojem još niste spremni reći zbogom? Tu uskače Iskon Play TV. Imali smo ga priliku isprobati, pa u nastavku pogledajte koji su naši dojmovi. U kutiji dobivate sve što vam je potrebno. Pored samog prijemnika dobivate i kabel za napajanje, HDMI kabel, LAN kabel, daljinski upravljač pa čak i baterije za isti i naravno uputstvo za korištenje. Samo spajanje na TV je vrlo jednostavno i ide dosta brzo. Te prilikom prvog paljenja imate opciju personaliziranog podešavanja uređaja ili ako to nije vaša stvar, postoji i opcija default podešavanja. Ok, u čemu je onda razlika između Iskon Play TV-a i nekog drugog TV prijemnika? Pa kako smo spomenuli u uvodu, Iskon Play TV pretvara vaš običan TV u Smart TV. Iskon Play TV u sebi sadrži Googleovu Android TV aplikaciju, što znači da pored svih opcija i kanale koje sam Iskon nudi, povrh toga prikazane su preko Googleovog layouta, što je odlična stvar ako već jeste Android korisnik. Uz sam layout podržane su i druge aplikacije dostupne u Google Play Store-u, kao što su YouTube, Spotify, Netflix itd. Povrh sveg tog, Iskon Play TV prilikom prvog paljenja nudi opciju preuzimanja i drugih streaming servisa kao što su HBO Go, Curiosity Stream, Crunchyroll i drugi. Ono što je dosta fora, budući da Iskon nudi povezanost s Google Play Store-om, je mogućnost preuzimanja i igranja raznih igara, tako da postoji nešto i za one mlađe, ali i za starije kojima gledanje TV-a i nije najzabavnija stvar na svijetu. U današnje vrijeme, gdje većinu vremena provodimo kod kuće, dobro je imati neki fora oblik animacije, te Iskon Play TV upravo to. S pregrštom kanala, opcije spajanja na bilo kakav TV, pa čak i samo monitor kako smo mi prikazali u ovom videu, i drugih mogućnosti koje nudi, Iskon Play TV je definitivno preporučljiva stvar.